Dakle, kad mi govorimo o napetosti, sukobima, onda u duhovnosti to postaje kušnje. A kušnje su nama prigoda za rast, za dobro, za bolje. Kaže vam jedna izreka u Bibliji, željezo se željezom oštri. Svi vi koji s vremena na vrijeme imate grill pa trebate naoštriti nože, onda ćete uzeti brus, to je željezom ćete naoštriti svoj nož. A onda nastavlja, čovjek oštri jedan drugoga. Nikada ne bismo bili bolji da nismo imali sukoba s drugim ljudima. Nikada ne bismo rasli i upoznali sebe da nismo ušli u rasprave gdje se nismo slagali s drugim ljudima. Ljudi koji izbjegavaju rasprave, koji se boje toga da se ne slažu s drugim, nikada ne mogu rasti. Zato je naše vrijeme u velikoj opasnosti, jer vam društvene mreže kažu ti možeš samo lajkat, samo reci sviđa mi se. Društvo u kojem se može samo sviđati, u kojem ja ne mogu reći ne, to mi se ne sviđa, to nije u redu, nije dobro, propast će. Mi rastemo samo tako da izlazimo na kraj sa poteškoćama. A onda vam kaže Jakov, jučer smo ga isto citirali, kaže Jakov, pravom radošću smatrajte, slušajte ovo, radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje. Jel vi to čujete? Upadneš u kušnju, ne slažeš se sa mužem, sa ženom, sa župnikom, kaže Jakov, sad se raduj. Zašto? Znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Tek onda, kad ti prođeš kroz kušnje, pokazuje se kakva je tvoja vjera. To je jako važno. To je jedna od najvažnijih stvari. Mi nikada ne znamo kakva je naša vjera i na što se oslanja ako nismo prošli kroz kušnje.